Chibai ule October ni som pakhat sang ni som ni pani inrin ni ani a bazar min lo thlir saka kan channel te min lo subscribe saka wangin kan lom tak zeta inzara bazar community po mi sing ni kan tling chho ve don ta hial mai kan be sei phak ba ka kan channel min lo hlut sak tu ta chunga thinlung tak zetin lom thu kan soi ani like le comment min pe a midang ngai thak ta ka in ngai ani phei chuan link te po min lo share sak ve thin turin kan so ma cheu Russia President Vladimir Putin chuan an ram ven himna turani chuan engman ruwa po man hre don lo ti asoi thu kan hreto a USA in kumsang ha zakwa somli panga kuma Japan ram khopui pani Hiroshima le Nagasaki te bomnana nuclear bomb man thu te asoi bok nen Putin hian nuclear ral thong mangmayang em ti zona hi khovel hun sang sang nam tin chitin jinga tunlaya zona lian takani chianga khovel mithiam te po in anin zota anin rin siak mekani kan hriat angin Russia ram hi khovela nuclear bomb nga ber ania churama thunei tulal ber chu Putina ania nuclear ral thom hi amang do ni chuan man tura nei ti achiang sia khovel hian Putina chevel hi an thlir thup ani ber mai Russia ram ho tu pa Putina hian nuclear ral thom mang mai tak tak angem mangta se engthil nge khovela hian thlengang engtin nge US na chan le tang nuclear ral thom nei ram dang an tam sia heng te hian manang hre lo phangem engtin nge khovel hi om zelang zona atam theileang kan soi to angin Russia hi khovela nuclear bomb nga ber ani meka Federation of American Scientists te soidanin Russia hian nuclear bomb sanga zakwa somsari pasari anei meka USA chon sanga zali somni pariat anaya Russia hian USA nuclear bomb zanga ayatamin anga zok ani chu hengzinga hian man tura peisa ni lo man le mai thei tura an da that mek le man to lo tur hluilon tura an da mek te po atel veka chu po chu lo ni se Russia le USA ram pani ringotin nuclear bomb an nei hian khovel hi voi tam tak bomb chevek non on thei ani antia Russia le USA ringotian nuclear ral thuam an nei sang tam tak hi anti chia in anti top to a chuti chungchon khovela nuclear ral thuam zong za som ko zet an lakolani Russia hian man mai theya ral thuam chi sang sang nuclear bomb wa sa hi sangkha jali somnga le pariat an nei mek ti ania USA hian chu tiang chu sangkha jathum somriat pakwa anei mek an ti boka heng bomb te hi intercontinental ballistic missile te tuinoi longa tele bomb thak tur bi ka an da ran thlona te atul thu ta man thei turin an wa furmai ni chu hetiang hi strategic nuclear weapon antia an mangani vai chuan chiat na rap thak lutu athleng ngei don ani nuclear bomb dang tactical nuclear weapon anti aom le a heng hi chu uluk le zuala siam ati chiat le anghong thei chin tur bituk chin om ani a hetiang hi USian man mai thein zani vel ania heng jing azad ve zavel hi Europe khomol puya ada ni in soyania Russia hian US na ile som vel ani mek anti thung USA in Hiroshima khopui bomnana man nuclear bomb kha kiloton som panga ania tuna US in tactical nuclear bomb nei mek hi gram thuma tanga kiloton za somsari inkar anman du dana zira ti tlem le ti tam thayani anti Russia ram president in nuclear ral thuam man asoiri khian US Europe le Asia khomol puya khopui lian tak tak ti chiat bur na tur khoba bom lau om strategic nuclear weapon lama soina ni lovin khovel mithiam te chuan ngaya tunna ya Russia ram nuclear bomb man asoiri khi tactical nuclear bomb Ukraine ram mun jim te Ukraine sipai te tuklom na atana khoilai biale mobika man an tumna ni in ngayania Chechnya bial ho tu Ramzan Kadyrov chuan Russia hian netiang nuclear bomb te naw hi man aril ruk ni na soya mase Russia ram thupuang tu Dmitry Peskov chuan hei hi ama mi mal ngai dan ania angai dan lo soi chu ve chu adik na chanvo ani ati du lek thung ani soitongin tactical nuclear weapon hi indona lai biala manchi omjane taka sipaiten anin do pui sipaite be na atana an man ang soina nia hetiang hi chu khovela khopui lian Moscow Washington le London te ang ti chiat nan chuan man tlak lo ni in mithiam te chuan an soya missile more avo in leilunga tanga ka chho theiania long le tuin hoi longa tang po ol sam taka ka chho mai thei thona tang po thak ol sam
leilam sipai te po in osam te an man mai thei te ani antibok mun la tak ka pa mun zau tak tak ti chathei turang chi nuclear bomb hi chu khoi sarkar ma in man mai thein an da ri lo ni in khovel mi thiam te chuan an soya adan mun bi ka siama da in an mang du ni point chu tanga la chuak chuan motor lianin an phur chokanga misaila emovo a chumi nuwa chuan man thei ani chau don ni in United Nations noya nuclear weapon lama mi thiam Pavel Potvik chuan a soya tundin huna khovelin nuclear bomb man ngal thei anei hi chu tactical nuclear weapon huanga mi vek ni in a soyani Russia hian khovel riata a tactical nuclear weapon te chungchang hi a soi chuak ngai lova bom sang sang anei dan le athil ti thei dan po riat chian ani lova Putin a hian nuclear bomb te nau zok hi a man thei rualin mang tak tak lo po in a bom lian chi hi a mel ma te vaunan a ron phur chok mai thei anti boka chutiang ani choni we satellite te chuan an lo hu nge yanga chuti huna chon khothlang ram tam zok te chuan hlau thongin Ukraine an puina an ti top theyang ti abei sei ni a ngai ani a hengai dan hi khovel mi thiam te ril ru a tana hleya London a om Royal United Services Institute a Defence le Security a mi thiam chungchuang Siddharth Kaushal chuan hei hi thil thleng tura bei sei lian berani a Russia hen Ukraine le khothlang ram te inbiak na do kana lo thei lo wa hnu lu hi atum ani awangin awawa zam atum nge yang ati Russia hian a sipai zinga indona nuclear bomb an man puwa tal boy lo tur abik taka zirtir special force anei ti hriat ani a ma se tuna Ukraine runna sipai a man zinga hian sipai pa ngai te mel mathat tur hrim aroi te reserve sipai te le Ukraine nena anin rinna laya helpol Russia sarkar tran tu te an oma wangin heng ho hian nuclear bomb man na huna che dan tur an thiam don lova chu wangin Russia hian nuclear bomb mangta se engang che in nge an ma ni lampo an tal boyang ti chu zo na lian tak ani asoi angin Putin a hian an ram himna ti chetur le aro rel da din munina tor na tur khopa lau oma mu chuan engman ro po man a in pei ti asoi to a engman ro po ti hian engman ro po a huam mio wangin nuclear ral thuam po a huam to tata Putin a hian Ukraine ram boina hi Russia le Ukraine in kar boina chau ni lovin khothlang ram te nena in dona ni ti hi voitam a soi to a khothlang ram abik takin USA chu an ram ti chiat du Russia ram hausak na it ngoi reng ni in na chua chuti rol chon Russia ram ven himna ni chuan nuclear ral thom man a hre don lo ti a soi to chu dot ani lo ti a soi non le to a mi thiam thin khat chuan Putin a hian ati mai ni in an ngaya ma se USA chuan Putin a thu soi hi angai thu tak hle thungani Putin a hian Ukraine ram leilung za som pariat zet Russia rama apuang to a heng ram te hi Ukraine le thurwal pui te hian an be ni chuan aram runa apu thei to dona hei hian Putin a nuclear bomb man na chan sati sang hle ni in soi ni a Russia in nuclear thuthunga ne ya chuan ral thom eng po manga Russia ram be ani a Russia ram himna atana hlau thon oma thil la omani chuan Russia chuan nuclear ral thom amang thiang ang ti ani top mai ani ma se Putin a hian nuclear bomb man lo na chan tur anga ve thowa Ukraine ram tun haya Russia in rama apuna hian Russia mi tam tak an chena wangin nuclear bomb man hi afin thlau lo hle theya chumai baka indona mola nuclear ral thom man chuan anin dodana danglamna athlen tam vak ari nom lo antia prek khopuya sipai lam chanchin zirmi mithiam Yuri Fyodorov chuan Putin a hian a soi mai maya ma se hunakal zelanga indona atlom don a hriat chuan engthil nge thlengang ti ero soi har takani ati heti la hian CIA director William Burns chuan Putin an nuclear ral thom man chungchang a soi chu hetianga involna chi reng hi chungai thu tak hle turani a hei hian thil tam taka ken telawangin a hlau omani atia chuti lai chuan US nu chui thiam te chuan Putin an nuclear man tak tak rin omna tura fin fiana ero an la nei lo ni in a soi thung Putin a hian nuclear ral thom hi a hmangani chuan US chuan Russia hian chet na satak atok ve nga lang ti in avo ve nga la US President Joe Biden chuan Russia hian nuclear ral thom hmangani vai chuan nuclear ral thom ve ka chan let ngal po an poiti don lova chutiang chu a thleng lo ani po in Russia ne na ram le ram in do na tak tak nei mai po an hel don lo ni in a soi ni kha CIA ho tu hlui
US sipai general chol to David Petros chuan Russia in nuclear ral thuam amangani chuan US le atho pui nei to ram te chuan Ukraine rama sipai le an ral thuam zongjong chu bom chia in Black Sea anin dolong te po an ka pil ngal vek nge yang ati Ukraine sipai ta hian mun khata sipai tam tak da in Russia sipai ta hian beilova ral thuam po mun khata tam tak tak anda lo shim shim boka chu tiang ani chuan Russia hian nuclear bom po mangdon ta se khoilai huna nge manang ti churin thiam har satak ania Russia tan hlok le omjeni taka nuclear ral thuam man ani dan tur hi khovel mi thiam dang te chuan an soi thei me lova UN Institute for Disarmament Research senior researcher Andrei Bagnitsky chuan nuclear ral thuam te hi thilmak ti theina ani lova manani awangin boina zongjong chin fel ngal duak na tur ani heklo ati Russia hin Ukraine sipai te an tlom theina na anram kho pui engema ber nuclear manga abom du mai po hi rin aniwak lawa asan chu nunaw poi soilo tam tak an thi nge nge do na wangin akong manglo hle angai ania kumsom li chung Soviet le Russia Foreign Intelligence Service lo thok to Lieutenant General Louis Leonid Reshetnikov chuan Russia hian nuclear bom mang po ni se indona din mun hi adang lam pha ran pa don chong lova aman ngot du na chan tur omlo ni in na soya Russia hian thlasari chung zat chu omjenei taka mala in Ukraine hi alo do to a tuna taka mol taka ma alak thut hi arin omlo ni in na soya ma se he indona hian nei to sipai te chu ashinga sana anin rolani ero chuan Russia hian ngai tu na thara manglawang ti asoi theilo ati thunga tuna hian United States le Europe khomwal puiram te chuan Ukraine hena hian ral thuam te en thatu te zirtir tu te le volunteer te pe in he indona hian ti takzetin an tel mek to a hei hian chun zom zelani chuan khovel huap indona hi a thlen nge ya hlo om viau to a chuta chuan nuclear ral thuam po man ani nge yang atiani heti la hian US President Joe Biden chuan tunkar ni nga ni khan athu soina khovel chu din hun hlo om taka ding ti asoya kumsang ha zakwa somruk pania Cuba rama missile boina hlo om deuh om hnuwa tunlai aya nuclear indona a thlen mai a hlo om tum hi ala om le lo ni in soi Biden hian Democrats Party Senator ho campaign committee ten sumtu na hunan man a man puina he thu hi soin Putin hian nuclear ral thuam emo biological emo chemical weapon emo man chungchang a soi hi a fiam thuani lo atia President Kennedy hun lai Cuban Missile Crisis nu khan tun tumang em nuclear indona Armageddon kan nai hi ala om ngai lawani atia Russia ram ho tu ten nuclear ral thuaman mangani po in mishing tor na thlen tlem thei ang berahman antum anga soipo Biden hian aring lawa tactical weapon chau manga Armageddon thleng lawati toble mai thei tura nuclear ral thuam man hi thil ol samani karing ve theilo ati top maya angai dan chuan Russia hian nuclear bomb mangani vai chuan Armageddon hi a thleng nge don ti nani mithiam te thu soile ngai dan te US President ngai dan te thlengin kan hreta a comment lama i ngai dan ro soi vero le bazari lo thlir wangin kan lo me